Whakalo whalai atu, hanei ha tolo do wala tala tu tupu ke lata ia mo e pō ua nei. Whakamua tō nāka I tuku hifo e tau aho whawhasi ke no nofo e tau pāsese ke tau kaina pui pui a tō hoko ke he tau kahau. Pe he e hukui tohi kupulahi e whakatuwhono ko Gayleen Tasmania, nāka I manako e whakatuwhono ke whakasepe-sepe ke he whiwhilianga nei. Ko whakamōli mai e Gayleen Tasmania ke he tau whakaholoanga News of the Week he aho whalai le whaitau pukamale, nāka ia manaki e whakatuwhono ke whakahua e tau hikianga nei he wakalele he whaitau pukahau, tunga ne whakapuloa atua he whaitau pui kwa mole, kai tō ono ke whakangahua he tau kahau. Hanei e taha wala he hana whakamatalaanga, whakamaama I Gayleen Tasmania ke tau kakano, si whiwhilia he whakatuwhono ke tukutuku hifo e tau aho no nofo whawhasi ke tau kaina no nofo pui pui. Ono mea ke hiki mai he hong fuma whae aho, ke hong furua Niue, kai no nofo pui pui ni he tau kaina ni ko whita he whiwhili he whakatuwhono. Tunga ia homo fisi, mata vai, mo hea whē ni ta mata kawi, ko whiwhili he whano ki pole, ke eke me tau kaina no nofo pui pui, ke laki me ngā kovisi hong fuma hiro. Si tunga ia ha, ki sia mo tōru, ka pui pui e tanga ke hong fuma whae aho, ka hoi loa te, ka hoko ke he aho ki hong furu aki, hewa ko hong furu, si naka I ngā ngāo tanga te ia, koe toka koa mo hanga ha I loto he kaina pui pui. Hako ki sia mo tōru, koe lau lahi tō tangata tō tōru ni ririu mai he motu, whai ngā ngāo kehe lo tōru, kehe mai he kovisi. Ei la whai tangata kā tō tōru ka moa, e ngā ngāo kovisi hong furu hewa. Koe tō ngā ngāo holo tōru ni toka tō eki tō sinu, koe tō ngā ngāo tō longa, pui soka, hei ngā whuki ni tō ngā ngāo. Si lahi e tupe tupe ka pina nofo lewa pihia, no nofo pui pui pihia, kai eke ko ei whai kakano lahi ka hapuki, ei whai kakano mo huinga, he toka koa lo tōru ki loto tō kaina pui pui, whewhe ke unioni hifo whuki a tōru ki hangu fure aho, mui tua ni ke tō talhawanga ia, mai tō whakakisianga mai he tō pulotu I whafu. Tunga nei iau, nā kaiha haia tō tōru he moti tō pulotu ia, koe ana ono ni ke tō whakakisianga mai he tō motu I whafu. Ke tō awhi me tō awhi, po tō mihione tō tangata, ne ko kisia no tō e tō whakatokanga pēnei he tō motu kehi. Ko whakamōli mai fōki, tō matutaki ke whakaonga I tau poko he taha whāhi he whale tali whenonga lahi ko Sinik Matawai, ke eke mō taha kaina no nofo pui pui ke lata me tau pāsese whai tau kahau. Talahau mai a Gayleen Tasmania, koe tokolonga lahi tau pāsese, ko manako ke o mai ke he motu, ko mena ia kua whiwhilia e whakatuwhanu ke ta mai a lau tōlu ia. Whalu he tau tangata kua lewa e tutungi tau pāsese he lau tōlu, he lau he tau, si kua hoko ki he matahiku tau, ko mena ia kua whiwhilia ke whakaonga e taha wala ha matawai lahi ki he whakalele whai tau pue kahau. Taha e whono lahi ke lata mo tau matakau mai whawhu e whakatuwhono ne whakahoko ai ki he māma he aho nei, mō lau tōlu whalu tau hukui mai he whakatuwhono, koe whono anga nei ne whakahoko ai ki he whali tali whenonga Sinik Matawai. Pe he mai a lau tōlu ne whakamatapatu e whono anga nei, koe amanaki ke moua I tau manatu mahuinga mo I tau manako he tau matakau I whawhu e whakatuwhono he aho nei. Whono anga nei ne whakahoko e aho nei ki Matawai, ne whakaingoai koe Niue Non-Government Organisation Symposium, koe tā whonoanga ke lata me tau matakau I whawhu he whakatuwhono. Whakatai tunga tau matakau taki maanga, tau rotu, tau matakau sipote, mō lau tōlu whoki e tau business e private sector. Tuke tau se whonoanga nei, ke mua hala tōla tau manatu, me tau manako ke tuku ati ki loto he tā whonoanga ka whakao ka pungi, haka whonoanga ia ka pe whakamapopo e tau manako ke tuku I loto he tohi whangahua ha Niue, ne whakaingoai koe Niue National Statistic Plan, ne matapatu lahi ka haa ni talhau pe koe Niue ke manuin. Koe tau nonoanga ke tā usi tau ngahua he whakatuwhono, ke uta Niue ka haa ki mua, me tau manako ke manuina, me tū mau e manuina e muta tatuloko Niue. Whakalataha atu ki he whonoanga nei e tau takitaki he tau tūwhono maanga pihia, mo tau hukui mai he tau matakau tūnga I Kalesia Niue, tau pisinisi, mo tau matakau ki he kehi whawhu e whakatuwhono. Hoko atu whoki e takitaki he tūwhono maanga hawa sele ko he tutu tama he tutu. Osi ka hei wala whakapāe pungi nei ke lata I mo tau whono takitaki maanga, si ono ono whoki he program, mi tā ki haka ko si kisi ke lata ia mai tau whakakoanga. Lata whoki he lata mo tau mena ne
kua lata ke tausi, mo tau mena ke whakamuka ke tonga hua, he taumatakau, ke mai ke tausi he tonga hua, mo tausi whungi ni tau mena hane manako ki ai, whotu si pihia ni mo taumatakau, kua longa whuki taumatakau ai mo nei hoko mai ke taumanga harai, ai longa pihia he tonga ko mali, koe tātahani hai whikau, ta mai ni he whatu whono, si mitaki ni ka mga honi, ko longa tika i taumatakau, si koe walaia taha meana ne kua ke whakamahani e taumatakau, ke taha meana e ke whano ki ai, ke maua meana e, ke maua hako meana ni manako ki ai, kai hako kisikisi anga ke whakahoroanga, mita ke kisikisi au, ke whakamau moe ke whai ke matutaki e tau menei ai pehe nga tahani aji ngaro. Koe whono nei, whakamahau ni ke tau matakau tunga e tau tūwhono maanga. Tau matakau he tau i kalesia me tau NGO. Ke whakakisi halau tūlu a tau manako ke he whakatuwhono. Ka mai ke tuku atu ai ke he taha whonoanga lahi koe National Planning Summit. Kua mana ki ke whakahoko ai he aho pungipungi mo e aho tuloto. Koe pungipungi nei, ni ka mata e matulu me tau matakau tūwhono maanga. Hai e tau hukui ni kua whalataha mai. Mo e whakisi e halotula tau manatu ke he halotula tau manako ke he taunga hua mo e tau puhala ne whakahoro i halotula taunga hua ke tau maanga. Longa tau manatu ke he kehe, mua atu ke he tau puhala he mga honei ke tau tupilanga matai me whakatūwhono ke tau matakau tūwhono maanga. Mo e tau puhala ke moa ke tau tupi. Whala halotuni o tula hau mai pehe kua nakai hako po ke horo mitaki e tau puhala ke tau se tau hokotaki. Me ni hai e manako whoki ke hiki ko hingoe puhala ke whakamuka aki. Hako e laula he tau maanga ko mena tūmau alau tōru ke tau se tonga hua tunga e whakamea mo e whakamea e tau halawao. Sukalata ke tūmau pia whoki e moa anga he tau tupilanga matai me whakatūwhono ni kua tau se pua ke latu me tau maanga. Me longa whoki e tau manako lo tau tunga ke whakatumau e taha whonoanga lehi pihe nei ke lata ia mo e tau mtakau tu whono maanga ke umai ke tutala whono me whakakisi manatu hangao ke tau puhala ke whakahoro ke tau mtakau te maanga me tau maanga ke tau horo atu ke tau ni ngalo ngai. Tūmau ke mautali he tau mga hala tō a whānei. Mai longa whoki ka tō e taha whāngi Niue he mga hala nei, ko e tau whakataianga, ko e a whā malolo ke he weweheanga whā puke 5, whakatai atu ke he a whā malolo tunga a heta. Pihia he talahau mai he takitaki he whāhi fufuamatangi he motu ko Rosie Misiapo, ke he taha whanoanga ke lata mo i tau takitaki maanga ne whakahoko e whahitapu kua moli. Koe aho tūloto he whahitapu kua mole, ne whakamatala e takitaki, koe ulwhakatonu he whahi fuafuamatangi he motu ko Rosie Misiapo, ke he taha whanoanga kua whakataka pauaki ai he ofisa mai tau le kua tupu whakaofo, ke lata mo i tau matakau takitaki maanga, ke mautali ki he waha tō a whānei. Hanei e hana tau manatu ke he tau mana kua lata ke mailonga ke he mga hala tō a whā. Ko e whakamatalanga he whahinga hua whofomatangi ke lata ia mo he hata tōla tō tangata he motu ke whakailoa e tuanga he tawa whā kua mamanaki ki ai ke lata mo e Pasifika tonga ko e hongfu maua e a whā he katoa toa. Pihia whoki ke lata mo e hata tōla motu ko Niue ko e taha ke ua e a whā kua manaki ki ai kai hahai ai whalo mangaho kua maeke he tawa whā mai he whalo putputoanga motu ne tata mai ke hoko mai ki Niue ke lauia i whuki tau tūru. Si koe mai he tawa whā hongfu maua mai ke whuki e tau ke onono ki ai ke he tuanga he tau weweheanga he a whā mai ke hoko atu ke he whā puke 5 e weweheanga tokolunga he tuanga he a whā. Ke lata mai ha tau tūru a motu ke onono ki ai ke linga ua e a whā ia ki hoko atu ke he weweheanga whā puke 5. Whakalataha atu whoki ke he whanoanga nei e takitaki he tū whono maanga ha lufitu ke lau ko e mani whakausi manawa lui. Ko e hākua hoko mai anga ke he aho nei ke kumi me longona whaulua amta kupu ni ko mai ke langmatai au ke he tau maanga hanga au ia ke tau mga ho tunga nei toa wha mai ke riwaki ke hako maanga
ke whaktutalai ke hama tūra maanga mo I loa whuke lo tūra he whalo mta kupu ni kua mawinga. Koe maanga kua luftu ke lau taha he tau maanga kua tū tata atu ai ki he tahi. Kua huhua atu ai kia e mani whakausi manawa lui. Koe e whewhe e tau whakaholoanga he maanga ke lata e moe waha toa whānei mua atu ki he tau kaina ke whehola atu kia e tau mga whaoa ka toa e toa whaa. Ki si ai koe Niue Primary School ki Bariasi, pia whoki me te whakatutualaanga me te mamatua na nofo he matamaanga la I tuke lau ko fou I lunga. Pia whoki pe tau manatu whakakisi te mamatua ke he whaulo mtakawi ne mai ke tau mtakainanga ne no nofo ke he tau kahoala tahi, mai ke hake ke tau wharukaina ia. Pehea Rosie Misiapo, tū mauni ke ole atu ki he tau tangata he motu ke whanongonongo ki he tau hatakianga, moe mai longa e tau whakailoanga ka whakatoka atu ai, ha koe tau mga hala tua whāne kua hoko tau tūlu ki ai. Tu maua ngai ani e tau whakamatalanga ha mau tūlu hangau ia ke he tuanga hea whā, ha koe mana I loa e tau tūlu na kai koe holo viko hea whā. Si mai ke lauia e tau kautahi, he hātau tūla motu, mai he whahetu ke lau, po ke whahiuta. Si koe holoanga hea whamahani, mai he whahetu ke lau ki lalo he hātau tūla motu. Ka eke ke hangau mai a wha, mai he whahia, lauia e tau maanga he whahi lalo he motu. Ka eke ke hau e a wha, po ke holo atu ke he whahiuta, po ke tuke lau ki uta, mai ke kau lauia e tau maanga he whahiuta he motu. Si whalua mangaho, ke mai longa e tau tūlu, na kai ni koe holoanga hea whā ke loa e tau tūlu e hana malolo, kai hahai ai whoki e tau whakakiseanga. Ke kisia e tau tūlu tunga e tau peau, lakalahi, tau tukuna peau, molea ke he tūru, ke he whā, ke hoko atu, ke he whitu e mita he tokolunga, haia e tau whakailoanga kua lata he tau tangata tau tūru ke mai longa ki ai, ke whakatu mau, ke onono atu, ke he tau whofuanga matangi, ka eke kua whakatoka atu he whahinga hua, ke he mga hala whanei no vema ki a masi he tau kahau. Kua mana kia e whakatuwhanu ke whakangahua e tau huki booster shots ke lata mo e tau tangata he motu ni kua whita he maua e tau huki Pfizer. Si pihia whoki e onoanoanga he whakatuwhanu ke huki pui whoki e tau whanau lima e tau tau ke hongfu mataha ka e koe tau whakaholoanga nei onoano atu ke kamata he tau kahau. Talahaua Gayleen Tasmania ko e tau manako e whakatuwhanu ke huki pui whoki e tau whanau lima e tau tau ke hongfu mataha e tau ka e onoano ke whakatali atu ai ki he talianga he matakau MedSafe ha New Zealand. Ko ia e matakau ngā hua MedSafe New Zealand. Ko lo tolu ka hā ka talia, po ke naka I talia ke whakaonga e he whakatuwhana New Zealand e tau huki pui mo e whakaonga ke he tau atu tau ia tau whanau lima ki hongfu matahe e tau. Mga honei na kaila talia lo tolu e tohi oli e ha Pfizer ke whakaonga e huki pui ke tau whanau lima ki hongfu matahe e tau. Si muitua ngai ane whakatuwhano tunga ni a mai e hala koe tau huki pui ni ne talia he MedSafe he tau taha ia I New Zealand. Ke whakaonga I New Zealand koe tau huki ia ni moli ka whakaonga I Niue whoki. Kai ngā honei na kaila talia ia, koe anono ke he tau kahau la, ka eke ko talia he MedSafe. Koe tau booster shots whuki taha mena, koe hakamana ono ne mahina, fofo ka haki, ono mahina mo e huki whakamua hao, si kua lata te muia ke whai huki whoki, ke tunga whakamalolo aki e huki whakamua ne mo e kai. Si koe amanaki he whakatuwhano, hado tolu, ke moa mai whuke tau booster shots ia he tau whou. Koe whakatari a ngai ana mau tōre whainga homa lolo sino, ka eke kua tohi mai a New Zealand, kua whakatā tei ke moa Niue the booster shots, hae ham tōru fufuta huki, kua amanaki ki tuku atu, e talia ni mai whiawhia, si ta mai muia ke whangahua e kaungahua. Tala hau whoki ia ko whita he talia whoki whakatuwhanu ke maua e tau huki booster ke lata me te tangata ko whita he maua e tau huki pui Pfizer. Ka koe whakatali atu ke he whakatuwhanu New Zealand ko ia whē ka maua mai ai e tau huki booster nei ke lata mo Niue.
taha whakailoanga fōki ka mana ki a koe po ke hao mga whaoa ke tuku whenonga atu ki New Zealand he tau mga aho nei po ke tau mga aho I mua kua lata I a koe ke maua e taha whakataanga ni whakaingoa koe vaccine pass. Koe vaccine pass nei ke mai ki a koe ke hua tuai ke whalo tau whale kai ke whinatu ki he tau tapua kianga, ke mai ki a koe ke whinatu ki a nono e tau whio sipote, mo e whalo tau toloanga tangata ke motu nā ko New Zealand. E ka vaccine pass ia, ko whitani ai mga nei he hawhangi ki he website he whahinga hoa malolosino I New Zealand, Ministry of Health, kai mai ke matole whahi malolosino hi nei, ki whoki atu ki a kai, ni a mana ke tuku whenonga taha tuhi. Si I lote tohia te ke hai I hao he ngoa, ko e ho whene moa e huki pui pui hao, e whakamua mo e patike uaki, ha iei whoki ni e whala tau talhauanga, ne lata ki whakaonga e koe, ke aike kua whanakai ki tuhi tuku hawa tuhi oli ke moa e vaccine passport nei. Ke aike kua mana ki a ki tuku whanonga, to hoko e matahiku tau si wina atu ke haki ki whahinga hua malolosino mai oli ki atu ko nā taha tuhi. Si uta mea kai tuhia, mi taki ka pia mai ki a kai I loa kai whakaonga kai e lako hila I the computer ki tuku hawa tuhi oli ki moa e vaccine passport, ha ko mena walu ni, taha mena ia ni latka me longa, walu ni e whanga huki pui pui ne talia ke moa ki e vaccine passport nei ki whakaonga I New Zealand. Ka koe Pfizer, koe numela taha e Pfizer. Koe mena ini mi taki a tōru, ha koe Pfizer ia ni ne huki e tōru hi nei I Niue pia whoki ni mo New Zealand. Leonie e whahinga hua vai, he whakatu whano ke whakamanatu atu ke tau tangata he motu, ke aua mou mo e whakaonga whakahanoa e vai. Kua kisia ai whalu e tau tangata ni e whai whakatawhi noa e tau tepe vai ke tau pāpuaka. Hane I tau walatala ia. Pehe e taha whakailoanga mai he ulu whakatonu he whahinga hua utilities ne leweki atu ai ke whahinga hua vai he motu ko Clinton Chapman. Ke ole atu ke tau tangata, ke aua mou mo e whakaonga whakahanoa e vai. Kua kisia ai ke he whalua tau maanga e tau hosi vai, kua whakatawhi noa ni ke tau pāpuaka. Kua mena ia, kua puhala atu e tau hata kianga, he whahinga hua vai ke tau takitaki maanga, ke whakailoa ke tau tangata, ke tau maanga ke leweki e vai. Ke whakausia ki tau walatala he paulipo nei, walungu fulmaona tau whanau mai he tau weweheanga, wahenga hongfulma taha, hongfulma ua me hongfulma tolu, he aonga tukolunga he motu, kua kamata ai halo tolu tau kamata NCA ke lata me tau nei. Kamata ai he aho tapu, he ki whahi tapu e kamali, mo e tau kamata physics. Amana ke e aonga ke tuku he aho hongofulu, he mahina te semo kai matutaki e tau kamata NCA, ato whakausia he aho hongofua koe aho hongfulma tolu, he mahina aha te sema. Tuku atu tau ui whakamunuina ke lau tolu tau whanau whakako ke lau tolu tau whakako e tau kamata ke lata ia mo e tau nei. Kai pihia ha tau tolu a tau walatala tutupu ke lata ia mo e pulipo nei. Tō matutaki tau walatala tutupu ke he pō tuloto ke wangahau whakaperitania. Munuine pō, no wha.